loko mi nga fambi hi bibele yi helela mi fambi ka rapture loko mi fika mi ku one scripture ntsena mi nga ha fambi hi xona a mi yi ka rapture mi swi tiva loko mi fika mi kuma tsalwa rin'we hi loko mi nga endli leswi mi endla a mi yi ka rapture hambiloko mo hemba mavunwa ntsena mi endla hinkwaswo kahle mari mavani mavunwa ntsena a mi yi ka rapture masala loko mo fika mi ku tsala rin'we mi nga ri hlayisi mi honisa masala hambi xo va xinawana xin'we xi tikoma nga va xi nyawuli mi ta sala hambiloko mo ba chisikopo mi ri n'wansati mi ta sala mi nge fambi rapture a ku famba vavasati va tichisikopo ka rapture mi nge ku nantswi bibele leri xikwembu xi nyike n'wansati misisi ya yehe ku va xidloko xa nhloko ya yehe swona se mi lava endla tichisikopo tshiketani vavanuna va endla tichisikopo va pfala timpandla mi tshama mi vona n'wanuna wa mpandla n'wansati wa mpandla xikwembu a xi endli ku n'wansati a va na mpandla why i mhaka ku xi n'wi nyika misisi ku va xidloko xa nhloko ya yehe timpandla yi ta xinuna ta vavanuna ntsena hi mhaka yini nhloko ya wanuna i glory ya xikwembu mpandla na hi glory ya xikwembu a mi swi tivi mpandla yi dyondzisa xikwembu a mi swi tivi a mi swi tivi ku na elisha a ri na mpandla a timpandla loko vafana lava va na mpandla liya va delela va ku thanduka mpandlana a va rhukana ku huma swikanka ka swi va phatulela va fisa xixexelexo va hleka mpandla ya nandza wa xikwembu loko ma hleka mpandla ya malandza ya xikwembu mi va careful mi nga fa mi vaviseka mukhomi wa vavana malandza ya xikwembu a va hlekile a va rhuketeriwi va hloniphiwa futhi bibele ri va hlonipha kambirhi mi va hlonipha ku tlula munhu un'wana na un'wana double on a mi swi tivi loko mi phamela swakudya mi n'wi nyika mfundhisi switopi swimbirhi lava van'wana va nyika xin'we yi ri double on mfundhisi phela yi ri tani bibele yi ri mfundhisi mi n'wi nyika double on loko mi n'wi vona mfundhisi murhangeri wa n'we ma n'wi hlonipha loko mo tiringanisana hi xidyoho ma swi tivi ku vula bibele loko mo tiringanisa na mfundhisi kumbe murhangeri wa n'wena mi dyohile fanele mi tiveka hansi mi titsonga hansi loko mo tiveka so a mi ku nantswi tivo na n'wansati i fanekele a endla eka n'wanuna wa yena a n'wi nyika double honor na kereke yi fanele yi nyika kreste yini double honor i thayiphi swesweleswo bibele ku give those who labor in the word double honor mfundhisi varhangeri van'wina va nyikeni double honor the leaders swi thayipa yini na swi mi dyondzisa ni ku hlonipha xikwembu munhu fanele a chava xikwembu a xi chava swinene a xi chava ku tlula munhu fanele mi chava kreste ku tlula president ya n'wina la South Africa hi swona loko va ma n'wi hlonipha Ramaphosa loko o humelela kwala Ramaphosa mi ta n'wi hlonipha mi tlhela mi mbala kahle mi nge n'wi humeseli mavele hinkwaswo mi nga mbalangi se na xikwembu ke wa mi nga xi hloniphi alright wa mi hlonipha vanhu va ku fa mi ya minkosini mi ti khavara kahle mi dloke swa ku fika le milengeni mi khavara le misisini swifuva hinkwaswo munhu a ya dloke kahle a nga yi a dloke xitofi kwale nkosini a mi nkosini a va yinkosini va dloke tithayiti ni swikipa swo sweleswiya swa ku humesa hala dyambu mi hlonipha munhu wa ku fa mi hlonipha xinto xa n'wina mi hlonipha ni varhangeri va muganga ni tindhuna loko mi ya minkosini mari mi hlonipha ku hlonipha xikwembu mi ya ka xikwembu mi nga mbali so phela vanhu hinkwavo va swi tivi swilo swa right va swi tivi mi tshame mi vona mana ya nkosini a dloke swa ku hambuka va ya nkosini va mbala kahle va tipfalapfala hambi ku va valungu hi tiva ku ri a va mbali va ringeta va mbala va tikhavara mara loko va ya kerekeni yo ku rhuketeleni ka xikwembu ku rhuketela xikwembu ku delela sweswo i ku delela lokukulu swo swa masiku lama n'wana na vafundhisi va vasati va le minkosini va ya lahla mbala that's why tiko ri fika va ka yima kwala henhla khale ku ni swiyilayila swa ku tala n'wansati a nga tlhineleli ka swilo swa ku tala a hi swona loko ya ha kula loko hexe yi hundza hexe ya ka safasi hala sakindala hi chuha va ku tumbela hi
chuwa hi khoma ni hi government ubela ke chuwa masiku lawa swi famba swi dyani le minkosini hi chava minkosini va nga ta tshunela swi vona swa masiku lawa swi kha swi va swi borha marhambu swi nwani biya after beers karhi swi kwala nkosini swi tsutsuma swi hlekela swi na problem ku fiwile a swa ha ri na gome a swa ha chavi hiko swi fema palo na swa ha ri tiko ri bihile tiko ri file so that's why xikwembu xi fanekele ku xi ta hisa nsati wa nkosi. Revelation 19. And after these things I heard a great voice of much people in heaven saying, Hallelujah! Salvation and glory and honor and power unto the Lord our God. For true and righteous are his judgments, for he has judged the great whore. Whore imu-osho. Imu-osho lonkulu. Rito ra kahle ra ku vula swesweleswo I rito leri ra ku tika swinene Xitsonga ra ngwavava. I whore. I ngwavava. Imu-osho lonkulu wa ku cinca evavanuna, which did corrupt the earth with her fornication and hath avenged the blood of his servants at her hand. Mayibona wenge uthyakise misava yini hi vumbisa bya yena. Mayibona why va ku vumbisa fornication hi mhaka va nga le vukatini manwani imuyini imbase endla fornication weka swa nga ri nga tirhisi rito leri ro ntsena ku na rin'wana wu endla swa vungwavava a hi swona wu endla swa yini lero vukoxi ndani nga vuli swona ri vuli swona lo ngwavava vukoxi na ngwavava a xilo xin'we a hi swona se ni fanele ni vula leswi yi vulaka swona yi ri n'wansati wa ngwavava naswona ka leya Xitsonga va tale ku vukoxi va ringeta ku sasa hi swona se a va ha vuli swona hikuva ringeta ku sasa io a swi vuriwi hi Xitsonga ni ta vurisa ku yini loko bibele yi vula swilo leswi ma yi vona bava I munhu wa ku cinca vavasati prostitute so prostitution I fornication a ni munhu wa prostitution a nga na munhu a ni prostitute a yi na munhu a va hamba va kwata van'wana loko mfundhisi mbhaka chonala leswi swa ku na loko a ti-tight loko mavele ya humendla swiswoti ku I munhu wa vava ya vito na Xikwembu se a va hamba va chinga va za va n'wi yisa le va n'wi kota va ku wa hi rhuketela mfundhisi mara ku ve vo va ti rhuketela hi mahanyelo ya vo ya nhlamba va rhuketela le Xikwembu va lava ku kota munhu va ku va rhuketela u nga za u yisa mfundhisi I ya n'wi kota ku va n'wi rhuketela vito leri ku nga ri va kwani fanele ri tirhisiwa a hi swona a hi swona kumbexana mi chingile n'we va khale mi a se va a ni ni hlangana va ya va endla swona ni n'wina va muri ma swi vona se va ri se u yisiwile ngwavava se Roma kahle kahle lava va cava ku mukosi wa Xitsonga va endla swona a hi muxi I ngwavava ngwavava kungwava that's why va lava tikereke hinkwato ti hlangana I vungwava ma swi vona hlangana na mata a hi swona that's why tikereke hinkwato ti ka xilo xin'we va le ku pfumeleni xo pfumeli vafundhisi va khele Copeland vafundhisi va va ku huma ndleleni va ka Satan va nga tsalangi tibuku ta vapfumeli va vita va pfumelela na tipopu ya fange hi va xilo xin'we a tlhela hlekele tsale tibuku ta mavunwa va endle tibaku ta mavunwa va le ku dlayeni ka titsima misava hinkwayo vanhu va hleketa ku va khongela Xikwembu vanhu va hleketa ku ri vo va zalana mara hi vona va tswariwanga va mbirhi hi Xikwembu a va zaliwanga hi Xikwembu hayi va zalana hayi va zalana vo zalana hi swona leswi vanhu va hleketaka swona vukreste hi swona leswi vanhu va hleketaka swona a hi vukreste that's why loko va sala va ta hlamala phela va ta va phati ya xivandzana va twanga etitleva ni va ku huma ti-Bible college va fika va dyondza emavunwa ya ka
Satan vafundisi va byela vanhu va ku famba vanhu mikhavetela ti-vaccine leti mi hi ta vona hi swona swo sungula swi endla nchumu swo sungula swo cheka miehleketo ya vanhu yi tirha njhani timbilu ta vanhu leswaku sweswi ku nga ta third wave va ha ta tisa ti-wave ta mina Xikwembu xi ni rhume ku ni prepare vanhu va famba hi lexa Xikwembu xi ni rhume ku ni prepare vanhu lava nga ta famba hi lexa hi ze ni xisa hi generation ya rapture loyi a nga ta famba rapture yi nga se endleka a famba lunghekile ku famba kumbe a vabya kumbe ku endleka swin'wana a fa mara swi tiveni ku ri in my ministry lowu ni nga wu pfula la Joburg hi 2013 sweswi 8 years a ku si tshama ku fana munhu lava va nga fa va sungule ku tshika kereke va ya ene a ni kombele Xikwembu ku ri a ni lavi ku tikuma ni khuvule munhu na un'we loyi vito ra yena nga ri kona not a western guy and lava kereke ya ku yi talatala hi vanhu va koma ndleleni swi nga antswa ko va munhu wo kumbe vambirhi futhi a ni nga ri sure ku vanhu va ta swi amukela swilo swa tika hi rito leri ra Xikwembu ri swi amukela va mali hambi nsati wa mina a ni ku ri loko va nga swi amukeli ni to amukela a ti fambela kumbe a nghena kwale ka sa munhu to khongela ndo mara loko nsati wa mina a amukela ku a swi munhu wa ku rhandza swi khale khale ni tiva rhandza swi se amukela se ntsaka ni ku loko vanhu va misava hinkwavo ka va nga amukeli vhangeli leyi ya ntiyiso ya bibele me ni ta famba hi bibele ni ta chumela bibele ntsena ni ta khongela nsati wa mina hi ta nghena kereke hi ri vambirhi ni vana va mina loko vana va mina vo kula lolonkulu na 13 years ni ku loko vo kula ku hlwela na nkateko va tshika Xikwembu loko va fike ma 18 years ni ta va hlongola va nge tshami na mina ni ta khongela nsati wa mina a ni lavi mu heteli ndlwini ya mina emutini wa mina a ni pfumeli ku nghena u nga le ku a ni vhakacheri I don't care who you are muxaka ni lavi a wu ti mbati ku manyamanya hi tibokati ta wena n'wansati kumbe u ta ti manya hi switiminisket na vula ni ku byela loyi hambi wo a xaka ra nsati kumbe njhani nge ti ta ni tekela ti-chance a ni ku lavi don't a ni ncengi munhu mina nge ku ncengi ni wa Xikwembu xi nga ri ni nge hlekeleli na wena se na va byela ku loko mi ta laha hambi va sesi wa mina va swi tiva loko va tiva ku va tidloke swa vusatana bya vona va ta va jika va vhakachela van'wanyani va ku va jika va tlhela hayi mina ni nge tika tlangeriwi ka mina chacheriwi na rona ene ni nge ku ncenga mo nyika mali ni nge ni koti hambi wo nyika miliyoni ni nge ni koti a ni koki yini u pfumeli kasi ni serious a ni ta famba ni biwa hi Xikwembu hi swidyoho swa wun'wana loyi a tiva ku a nga lavi Xikwembu a fambele kule na mina nga teki munghana wa mina a nga vi xaka ra mina a nga kona munhu loyi a nga xaka ra mina a nga laveki Xikwembu hambi ngo ta mi ringeta ku vhakacha ni koti ta vutomi bya mina ta swi vona ku maxaka ya mina ya tlulile xaka ra mina n'wana wa Xikwembu leswi bibele ri vulavula mina swi kota ku hanya sweswini ni tiyimiserile ku hanya ni khale ka ni hanya byi byele byo loko u lo ta ni tisela madimoni nge matisi ka a ni ta byela a ni nge vuxaka loko no vona munhu a rhandza Xikwembu ni ta n'wi nenga ni nga n'wi khisemela ni hi twa i rhandza Xikwembu ni nga ku nyika hinkwaswo se Xikwembu xi swi vonile ku ri heyi vanhu va ku tala va ta ni tekela timali xi ku yima ni mutsona i na mbilu ya ku nyika mali ni vo va lavi Xikwembu na mani ku lava loko no vo na lava Xikwembu na mehe wa maenemy loko no vona zonde Xikwembu na mehe ni zonde ayi maswa phela na lava mehe na lava Xikwembu a swona loko a nga rhandzi Xikwembu na mehe hayi fambela kule na mehe ku na rirhandzu leri rhandzaka vanhu loko va nga ri ka Xikwembu that's why bibele yi ku ri munhu a lava ku hundzuka n'wi treat ku fana ni munhu wa rhandzaka swa matokeni a ri fani rirhandzu ku na rirhandzu ra Xikwembu leri Xikwembu xi rhandzaka vanhu loko nga rhandzikangi swona a ri fani ni rirhandzu ra Xikwembu se mi ta va mi n'wi zondile a ni nge n'wi pfumeleli ku a ta
Biblia mung show ta mung show. Aiso. Yini busang mung family aiso. Sunu bulan di rando ba masuk mung dinami. Biblia mung dinabon so. Mena nyenya no mung wala no ma dimun. Taman taso. Ai so ni na ni chamara na. Arga ranyi ko evangeli ngai. Se wana shku mo faka anyenya shito. Ile kwai. Ana fumele ba doi ba tlangela kae. No a gore kilo ta ka ba ka chela. Ata mpakutela mbangi ya yeye kwa la tela. Ati sabo usude kwa la mingi moyo. Kofu. Ausitiwa shukuru. Mitako oseso afumela seleso. Anga njani. Mengare ay are kudeni na balubisi na wafalesi. Are kudeni na wakwari kwa. Manu sebe ya takwa ala vangela nga bashongola. Chumela evangelia kutika bakuba fe ayiswa lokhu hlongola umuntu rakusungula ukuhlongola kuchumayela ala awumuntu awuma chumela evangelia ngamutumbe tafamba asisuda silawu ukufamba tangola tafamba lokho ata sandla sidosha yena musandla lokho ata ngambalanga ka timanya manyelo kona unjani awushila wishikumbula utabolela tini angunyiki kurula loko amhleketile asitosa loko ataka ngote kuchumeriweni angeke maswa kwata kwe wabuye ngaba munchumele machaba lo michaba mujoyi michaba demone ngene yani satana mi intimidate mishkwemu bibele ira nyikwa moyo mchaba 2 Timothy chapter 1 verse 7 we have not a spirit of fear and in John says last we have a spirit of power love and sound characteristics spirit of power, love, and sound mind. In sound mind. Mhlekete ya khari ya kota ku tirha kahle. Mhlekete ya munhu wa ku hlangana nhloko, wa byenyana, ngona xikwembu nga ta. 2 Timothy chapter 1 verse 7. We have a spirit of power, love, and sound mind. 3 main characteristics of the Holy Spirit. Bible? Say the great war. He has judged the great war. Kumisha sungla shi jaja manu di jaja msa. Sha sungla shi jaja kereke. Number 1. Great war is kereke. The first judgment. Ya judge wai ya iswa itrino. My what? Ya iswa itrino. Ti hosile ti ata 10. Jikela and then by which did corrupt the earth with a fornication. Ye corrupt Misaba, ye tax Misaba, of course, you can't get Roman in the book. My one? Kereka Roman, Kereka Tamisabatinga, Fambi Hinti, the endless spiritual fornication. Ingkwa wa profeta la bushiri ingkwa susha ko manjeli nisu imaka kereka Roma bana ba Roma chop famba su chabsete oil su robete la bana su oshete tela ingkwa imaka kereka ya Roma na bampora ba minola ko leala imaka kereka Roma so bani ba fondis ba ko ngam ko bana ba lo baswa lokang ngare maka kereka Roma asu abang tawa ngatakan saba profeta laba mauna la wale kulungisele ni batatawa bobo tata mati bale usende kaji sete vision tile kuteni bamana wale kumele kati vision ma Roman Catholic bata wana baba ngela ba ngende kama susunga taenda kupalo baba yana Roman Catholic bata profeta ba baru para milangu na sudah lo angan kate ko kunto tipi kate iko as bibele singa bla as leso sunga undra kwa solution se satana uta remix Siti ko mga aga arsona leso sa fana ko
swi nga swi hela ku matimba ka ha ri na movement wun'wana wa Roman Catholic Church yi ta rise nakambe ma hi power mara this time yi ta va yi nga ri na power yi nge ti yi power ngopfu liya ya mfumo ku fana na Roman Empire ya ta hi power ya kereke xivandlana lexiya se manje xi ya vuya hi ndlela yin'wana mbanga leya xo leya yi ya hola bibele ri xivandlana xi ve na mbanga xi tikomba xi ku fina hi swona vanhu ma vona kereke ya rona nga ku yi silent nga va vona nchumu ma yi nga ku yi fina yi lo wihi ni loko ni va sandla ni va chumela ku hava na wun'we wa yimela ku hava khote mi cina ku mi timbyana ka migodoni no ku fila ku to huma munhu un'wenyana u va nga nyawula ku mi hi sandlela maswona nga ku yi ta ku vuyeni se loko yi vuya mi nga ri kanganyiseka ni chumayelilo loko ni vala mi nga ni vala mhaka leyi is very important ku vana va xikomba yi tiva ku Roman Catholic va ta hleketa ku ri anointing ya Xikwembu na vombili va ta tiva ku i anointing ya Xikwembu leswi swi endla ku ri ku hetisekeka ngopfu Matewu chapter 7 verse 22 na 23 lava nga ta fika va ku Xikwembu mari fike hi profeta hi hanyisa vanhu na vafundhisi lava tikereke na va sweswi vanhu lava twaka vhangeleni nga le ku chumeleni va nga yi teki ni loko Xikwembu xi ta va tetelela hi ku ntiyiso va nga ri tivi ngopfu vana va va lova va ta nambe va nga hanyini ku fana na yini ku fana na tiko ra Kapernaume na Neftali a hi swona Kapernaume na Neftali hosi yesu te yini n'wina Kapernaume na Neftali eku avanyisiweni hi siku ra judgment tiko ra Sodoma na Gomora ri ta antswiseriwa ku tlula n'wina se mi twe timhaka leti ni swi tiva n'wina mi nga le ku tweni ni n'wina mi nga le ku yingiseni ku ri loko mo twa leswi mi nga swi endli hi ku mi landzelela vanhu va ku pfumala vutivi va lava ku pfumala vutivi van'wana va vo va tsananyana va ta ticeleriwa va nghena tirhweni mara n'wi nge hi ku mi nga tirhweni ku a mi tiva ntiyiso ene a mi wu vulangi eka van'wana wena mi nga chavi ku khunguvanyisa munhu kumbe mi ku mi chava ku khunguvanyisa mfundhisi wa n'wansati mi ku byeleni mi ku hi mani n'wansati a nga fanelanga va mfundhisi hi kombela mi swi lunghisa ma swi vona mi ku mi chava ku n'wi kwatisa kumbe mi ta mi nga n'wi byeleni straight a ta kota ku chuza ku wa xi lava Xikwembu kumbe a nga xi lavi ma swi vona swa ku a nge amukeli yini mi ta n'wi khunguvanyisa vuxaka byi ta hela loko mi za mi chava ku heta vuxaka na munhu swi ri n'we mi chuza misava ma ha chuzi Kreste mi rhandza misava ku tlula Kreste wa mi rhandza munhu ku tlula Kreste mi n'wi rhandza ngopfu ku tlula mi n'wi rhandza vhele ntiyiso mi lava ku vuxaka byi nga hila hi swona hi ku ma n'wi rhandza mara problem hi ku mi n'wi rhandza over Christ you love that human being more than Christ loko a lova ya tiheleni Xikwembu wa xi xi mi tshika mu misava Amina power, mina fear, amina rand, mina fear, amina sound mind. Shakete mo itil ka, mo chuka mo na lova anya ko la. Mi chau daw siya. Suggerin tiso alam na. Andere mina ba mila sa ba masyaga complete, marbab jerin tiso. Mas bana ni. Ay ko jerin mo tiso lo, lo nga English. You're going to hell. You are going to hell. Mengaluto mbeteli. Ngubjeleni ukuthi atini manitwa lesini mjolo. Loko munhu ando gava gugu natin manya haite tinha chicken shop manya robota kuma iya ti heli. Loko munhu ari mfundisi wa n'wansati iya ti heli. Loko munhu angena kereke ya ku rhangeriwa n'wansati ri vafundisi va vavasati va rhangela iya ti heli. Mi nga ze mi tumbetela munhu pulani vhangeli ya straight. A ku na tilo leri nga ri nantswa loko munhu a ri gay ya ti heli loko a ri muosi ya ti heli ni xidyona xin'we mi nga endli mi nga fambi evhangeli ya micaca phasi a ku na munhu wo lulama a mi soko Sathana nge ri vulavula a hi munhu se mi n'wi byeleni straight mo ku Sathana hi wena Sathana loko khandziya vulavula ku sweswo leswo u ta lova u ta endla nga xidyoho xa wena a wu nge hakeli u ta hakela u endle tani phela loko a xisa
You shall not surely die. Not on my feet, man. Satan. I'll tell you about it. Monday. Oh, come on, go to school. Oh, fuck. Say that name for Satan. You shall not surely die. I'm going to tell you. You go watch your man. Oh, watch your talk with your man. Oh, I'm going to tell you. One second, there is imagination. We believe in a family imagination. I'm going to show you. If I'm going to tell you, to go to school. Little ones, John, what's up? As you know, what's up? What's up? Balak ko bisa mi wa. What's up? Balak ko van no ba na me electro mo sa. Hamlo ka tiwa ko na ko no ko ngula sa ngi fumil ma wa ta ko no. Mo so na problem no yo. If I'm going to advertise a mirror, you look at an object of communication. So, imo-os, ang bilo ko, ang endi, inyam, marimu-os. So, kung bisa employer lo nga din, kayo muna mawatya o mela hante mambale. Kung magkakere-kere, hindi ko na itikere, hindi ko na kere. Yung wala ba yung sakit? Satan's war. Say Wuka. That's what we do. I'm doing the pimp. A pimp in Munuya. After washing out the position, had to come at the custom. So a fool is when I don't know what hanging about Banava with the push the Satan. And then Satan, I teach Gamshako. Someone one of family to us from us to Yes Gamshasata. You are Satan's bitch. Isi gamisha Satana ya tangana ye kwala abu ya tangana ye spiritual. Satana wenda ni wamu chakisa maswana ni. Se huka. Se ifanga maka manyala lowanya. Ya mugango ya Satana. Spiritual. Satana shamu chakisa shangana naye. Shangana naye. Loko wafika ka bashisana bafundisela kwayima tiphuphini badonsa kusosha swa ku hava leswiya va le ku hlanganiseni ka munhu wa we wa ximoya na Satana is spiritual husband abiswi Satana nuna wa we wa ximoya loko ku famba evangeli ya mapfuna mahlenga xikwembu hinkwerhu spiritual hi n'wansati hiswo a ku na n'wanuna kereke ya xikwembu is a woman hiswo loko a ko va n'we miri one miri Kreste la misaveni. Aku tahu munhu wa misava kwesa. Se imshimoyeni. Ni wasati. Se Satana I wanuna na Kreste wanuna. Mara Satana ntirho wa yena wenga I ku thyakisa wansati a musuicide. A n'wi tisela thyaka a destroy wansati loko a sala thyaka. Kwenda wansati loko ngheni vukatini. A ta kota ku endla yini? A ta kota ku thariwa hi ku matsalo ya ri You're one side one tala logo Makayini. You're fornication. Say Satan went there and get look at him. So my one is Matthew chapter 5, verse 32. Never I twist say by Jinja with the people about Satan, but Jinja like fornication matala. Adultery. I adultery. Fornication. Remember? Fornication, look at hot cheap. Se Kriste na kereke va le ka courtship. Se Satana u fika nghena ka munhu a endla lo destroy courtship. A loko a ta wanuna a fika a thyakisa wansati loyi a nga le kusuhi ku nghena vukatini nuna loyi va faka na va n'wi tshika swa na va n'wi tshika hi ku endle kumbisi ku endle fornication. So that's what people live like fornication because this is not a married woman. Kuna hall yeah aba itilweni straight umna aenda fa ongela Maria kuna tilo la ngata nantswa ni pop tele angingeni tilweni loko wongena hi loko va nga swi tivi completely
wa ku hundzuka u tlhela hundza misaveni u nga swi tivangi u ri sincere mara a swi olovi na swo ku nghena swa tika ma swi vona na se swa antswa munhu a kuma vhangeli ya ntiyiso ku a va sure ku ya nghena tiveni mara loyi a twaku leswi mhaka leti ni dyondzo leyi a nga yi teki a nga languti bibele swo boha lova ya tika xikomba xi zangi xi khongeriwa mari xikomba xi zangi xi kume mari ya wu hundzuka evidiya ni xikomba xi na mhani vo ka va nga swi twisisi va xikomba va twisisi mari ya phela hi mhana wa yesu a hi mhana xikwembu xikomba xi mari vanhu va nge xi twisisi xi hundza swi kumbetile se va va n'wi khongela hi mhana xikwembu mhana yesu hi ku yona mhani phela hi vongolaka kahle a va swi tivi ku yesu xikwembu khongela mhana yeta hi vulavula na yena i vuhungu ku bikulukumba mara va endleni tikholeji ni tiseminari ku dyondziwa tidigiri ni ti-phd se hi mhaka ku va hava shera tidigiri leti ta ti-phd va twa nga ku hi swona mara i vupfuta va twa nga ku tlhari mara vupfuta lebyi kulu swinene i nge ku nantswi tikweni tikereke ti fanekele ti hundza vazalwana va fanele va hundza tikereke ti nga ta ta tikweni ta tichumeriwa vavasati ti fanele ti hundza hinkwavo lava chayisanaka na vhangeli leyi va yi nyenya xikwembu xi suletela mavito ya vo bukwini ya vutomi moyi yingisela kahle moyi u nga yingisela kahle xikwembu xa sula ebukwini ya vutomi wu nyika ende xi za xi sula bukwini ya vutomi swi twa njhani loko ku nga ha na ripfalo surile wa ni hi ku na swi tiveni loko u ripfalo ra ha ri ku a xi sula xikwembu xi ha ri ku ku ringeteli ku hlengeleka xi ku mbuwetela xi ku vuyisa ka xona loko ku nga vi na munhu wa ku chumela vhangeli wa ku fana na mehe a ri mfundhisi wa ku chumayela ntiyiso a byela vanhu ntiyiso ku ta pona va mani ku ta hundzuka mani i mani nga ta nghena tiko i mani nga ta famba hi swi ta tika phela ka lava nga ta sala ene loko se manjhe ri kusuhi ni ku famba hi rapture ta nonon'wa ngopfu ku nghena tikweni a ni sathana teka matimba ya hinkwawo a nyiketa dragon a nyiketa xivandlwana maivo so now dragon yi teka matimba yi nyiketa the beast wow va endla vuprofeta bya va ta endletela mahlori mara swilo swa mavunwa ku swa ku huma ka satana i so sana ma swa ku i mavunwa hi mhaka yini satana fika a loyetela vanhu va swi endla ni sweswi tiso sana u fika a loyetela vanhu a mi loyetela va nghensetela madimoni a heta a ma hlomuletela vanhu va nga pfumeli va ku hi dilivharini vo ta ku hi dilivharini se ka loko a loyetela vanhu van'wani va veka le henhla ka wheelchair va nga ha koti ku famba a heta fika swi swa dimoni leri nga n'wi khoma milenge a ku huma hi vito ra yesu a ku na ku khensa maria mana wa yesu hey a ku hi vito ra a na va koti ku khoma hi vito ra munhu ku tsima yima maswo wa n'wi ku a va tani va ri hi vito ra yesu mara ku tova na vona tani mavuna yima no a nga khongeli swa swi scriptural mara swa endleka a ku hi pfune maria yima u koma na yesu yima swidyoho swo swi ri ya nga vafadla ni maphoki a ku swidyoho swa vona swi ri va yimekela ka wheelchair i ti false miracles se mi ta swi tiva njhani ku ri false mi nge yi test scientifically spiritual deception not a scientific deception a hi swona leswi swa ku xava vanhu swa va buxini swa ku xava vanhu va n'wi veka laha n'wi testa HIV va hemba va ku yi ta va yi ri mi n'wi tiva ku munhu loyi a n'wi tiva ku ta va ni vumbhoni bya ku tala ku a nga koti ku famba vo ta va miloya va loya society va heta va ta hanyisa vanhu kasi a madimoni endla ku vanhu va va ni mavabyi se satana fika nghenisa madimoni a tshama se va swi kota ku endla sweleswo se van'wani va vafundhisi va vavuna va swi kota ku endla swesweleswo se maswi va swi nge olovi ku tiva mfundhisi wa kristu swi boha hi rila eka bibele se manjhe
nga ri like mali bibele yi ri xivandla lexi ta rhumelana ndzilo lowu nga ta suka hi le henhla wu yehlela la misaveni se vanhu hinkwavo lava nga ta fika va affiliate laha ka Roman Catholic Church va ta ka pope va kuma ti-impartation na mi ni twa kahle va ta ka pope va kuma ti-impartation va fika va khomiwa swilo va mi nyika matimba sorcery powers mara mfundisi ni ordain mara na kereke yin'wana ni endla masiporo man'wana ta buma tikereke ni ta famba hi dyondzo yi nga Catholic because matimba ta va ya huma se mai wa ku ita njhani fambiwa hi one world religion na ma-Muslim va ta surrender hinkwavo hi ku Satan ta va teke matimba lawa ya yena ma nyike xivandla so ti-religion leti hi ta ti tata ti fika ti va hansi kwala hansi ka pope the false prophet where ku huma ku hi spirit the three dirty spirits out of his mouth in the form of frogs se loko se manje va vona masengeta vanhu munhu un'wana un'wana emisaveni i ta ku u amukele Kreste endla ku ta hi system yeyi ya tlhela se swi no olova that's why bibele loko a swo koteka ni lava nga vahlawuriwa va Xikwembu ka Matewu chapter 24 yiri if it were possible even the very elect could be deceived but it's not possible mi twa leswi ku mi hlawuriwile you are hearing this gospel because you are the elect loko mo sala mi ta mi sale hi mhaka ku mi nga mi hlule ku hlayisa swin'wana swa swilo leswi swa Xikwembu kumbe xin'wenyana mi sala lelo mi sala mi ta sala mi dlayiwa a mi ta sala mi ri n'we va hlawula va Xikwembu mara mi nge deceived you are not deceived but you stay because you are behind rito ra Xikwembu i syllabus ya bibele hinkwayo se Satana xo lava ku vafundhisi va nga dyondzisi syllabus hinkwayo ku munhu a nga poni a hele a va dyondzise half ya syllabus ku munhu a nghena a fika hi la milengeni a fana na Judas a nga basa hele Judas a ri na yeho se swo n'wi tlhavisile milenge mara a nga basa u te ko va wun'we a nga basangi a hi swona se rito ra Xikwembu ri hlambisa munhu ka va ri a hele ri susa hinkwaswo swi suka trials leti hi hlanganaka na tona yini endlwini se trials a fire of fire wo endla ku hi shayina a fana na so that you can appear and he had avenged the blood of his servants at her hand. When tirhisele ngati ya malanga ya yena evokweni ra yena a ri ye a nga dlayetela vaapostoli va dlayiwe va endliwa masirha kwala Vatican i Roma pe yi nga dlayetela va endletela masirha kwala ni na ye Vatican va tlha va vula hi ku na vo nga ku a va tlharihangi ngopfu va tlhe va ku na Saint Peter's what kwala va swi vita vito nyana ri ku na sirha ra yena kwala Vatican Saint Peter i yini a ri nhloko ya vaapostola xo i representa malanda ya Xikwembu la nga dlayiwa xo se sirha ra ri kwala nyangweni kwala kerekeni ya vona mara still va pfaleke matihlo va swi vula ku endleka yini va dlayiwile va se Vatican leyi na ngati va dlayiwe va lahleteriwa va meteriwa kwala Vatican hi Emperor Nero 64 AD even before nkarhi wolowo va dlayeteriwa na va mani na va James makwa Jesu enyameni makwa hosi Yesu maswa dlayiwa Herod Agrippa i hosi ya Maroma a n'wi tsema nkololo mahlweni ka vanhu a hi hosi Yesu va mbohi mani hi va Roma xo a hi vona va Pilato va n'wi va hlamba mavoko n'wi tekeni miyangvambo a hi masocha ya yena Pilato hlambe mavoko mara masocha ya yena va na ri ni matimba ya ku ala loko a swi
and then va n'wi vamba marhoma va n'wi dlayela va n'wi varisa lexihambana i varhoma va nga dlayetela a hi vona varhoma hambi ko va hi 1870 va nga ka va dlaya majuda va dlaye makreste va ta va dlayetela majuda hi 1870 va va rhendlela va dlayetela va dlayetela va rhendlela tempele ya Jerusalem va za va hangalaka ni misava Israyele yi nga ha vi tiko vo va nga endla ku ri tiko leri ra Israyele sa ri yiviwa hi mapalestina so mapalestina namuntlha va ri tiko luswa lava yiva ni lava ya va ha yi hluphekeni hikuva va nga hlayisi rito ra Xikwembu so hikuva majuda va nga hlayisanga rito ra Xikwembu sweswi endla ku va hlupheka ni sweswi va ha ri ku hluphekeni a hi swona hi mhaka ya ku va va nga hlayisanga rito ra Xikwembu hikuva va rejecte hosi Yesu then va endle ku va na chance ya hina hi nga ri majuda ku hi kuma vhangeli ku yimisiwa cloko ya mavhiki ya 70 cloko ya Israyele yi famba hi mavhiki a yi fambi hi timinete tiawara famba hi mavhiki ya malembe loko Yesu a vambiwa a ku ri vhiki ra 69 then yi fika yi yima hikuva a le Kreste then Xikwembu xi dila na cloko ya hina haleni hina va hete hi kota ku kuma vhangeli then loko se manje ku sungula ku humelela antikreste cloko ya Israyele yi ta sungula ku famba hi hina hi ta va hi fambile laha xi hetile Xikwembu ntirho wa xo wa hina hi nga ri vaheveri hi nga hi munyama ma swi vona then cloko liya la yi nga fika yi yima ko hi 69 week ma yi vona ya sungula se manje yi sungula ku counta ku sale vhiki rin'we yi fika yi yima exikarhi ka vhiki i cloko ya Israyele yi fika yi yima exikarhi ka vhiki hafu liya ya vhiki hi loko se hi vuya hi ta hlanganiswa na 144 a va yi tilweni a va yi pona tilweni va pona laha misaveni a va tlhandluki va ya tilweni va helela ntshaveni ya Siyoni Siyona liya le boyini liya ya ka Joburg a hi Siyoni leswiya ni lo ku byela a ti dela vito la Siyona liya Ava Siyoni vula Siyoni vula Yerusalema eIsraele yon ava ya Siyoni vanhu va nga ta tsutsuma tsutsumela kwale Limpopo a ku na 144,000 yi nga hlayani a hi maheveri lavaya va ya ntshaveni le ku na ngoma yin'wana va yi baka tindlela na Siyoni Mighty vamos. Vamos a armar Siyoni vamos kwale ka Bishop. Se Bishop re khanyana. Amenile ka Siyoni amukambili. Kwale ka tuwa ndile. Amenile ya Siyoni. Yo namamelo. Vocar la instrumento, va a poner nabo va Siyoni va fanga ba u ko ta. Mula ta ite kala. Hey, mai wana mo risimu na kahle manga. Silo va iri imbella risimu leri mani iri bana hina maswana mus va ri bile pala masimu ava teke Jesu ai algo imbella la vasu. Mara ava teke Jesu va sketa leswi ya kala ndi khakini beta. Kuni chomu leswi ya mamuno ntsena maswa and then ma demoni ya tumbela ngaka swi ya mani leswi. Vana va xava ximbalo va hola mavabyi then madimoni ya va khome vanhu then va xava swimbalo ya n'wi hakela ya n'wi riwata ku mani sa mavabyi ya swi kota ku endla ku endla vana va khomelela vana van'wani va pengisiwa va fika va cinciwa va lunghisiwa se i madimoni walawa ya sosana ya profeta hi wo ya loya ya tlhela swiloyilu ya loya ya tlhela swi swa wona se hi leswi nga ta endleka swona se macatholic va sungula ku va va take over la misaveni
and then ni nge yi hlaya hinkwayo hambileswi a ni navele ku yi hlaya hinkwayo ni nge yi hlaya hinkwayo se ni mi chumele ngopfu naswona ni endla ku ni nga karhali so mara a hi swi tiveni hi ti lunghisela ku hi famba yini famba hi lecture a hi tekeni tape leti hi share ni vanhu va hundzuka hi ta endla ni tin'wana ta xilungu ni famba ni ya chumela le Kenya le ta va ni chumela hi xilungu va ta va karhi va interpreta hi Swahili ni ta hoxa sungula program ya ka YouTube se ni va hlamuserile a ni vulavula na vona fambela va lunghisa ti-video ta teka ti-message leti ya ka 1 week ntsena ta teka ti-message ta ku tala va byerile ku mina chumela ni hlangani endli swa ku tala tale rito ni chumela 1 hour 45 minutes mi ni vekela nkarhi wolowo 1 hour 45 minutes ta mi phukutela a ni nge chumela 30 minutes a ni na rito ka 30 minutes u nga ri na rito a wu swi zonge chumela yini a wu hlavutelo to chumela 15 minutes se ni na rito ra ku tala swinene ku leri ni fanele ni ri chumelela ka vanhu na tidyondzo ka ku tala vanhu fanele va dyondzisiwa va swekiwa va wupfa evhangeli a hi swa so a ni nge koti 30 minutes moya lowu nga laka ni moya wu kulukumba ngopfu wa vuapostoli xikwembu xi ni byele tano na moya wun'wana hi kulukumba wa vuapostoli na mbilu wu nga landzelaka se hi fanele hi huma vhangeli leyi vanhu va twa rito ra xikwembu lava van'wana vurhongo va ku dyondzisiwa tidyondzo ta mademoni va lava ku entertainiwa 15 minutes va na ha ku na rito ra xikwembu a swi nandzeli a swi na nchumu a swi pfuni nchumu va lava ku entertainiwa 15-20 minutes va ku michumele na nga lehisi mara udyondze yini tidyondze yini hi 25 minutes heke loko ka yima hungokoloka swilo swo ka swi nga ri na sense swi nga twakali wa chumela nga levo entertaina ntsena bani ti-jokes la computer a ni be ti-jokes mina hoxesi a chumela vanhu va za va wa hi ndlala za ri pela dyambu va ri chumela na mi swi tivi va chumeli 30 minutes chumela ti-hour a mi hululela evhangeli 3.5 hours na pola chumela munhu a za a wa kerekeni hi fastela a bya khoma hi vurhongo wa twa mademoni va swi n'wi tirhisa mademoni swi n'wi phusha hi fastela hawa a n'wi verhamela ku pfuka vuya ta yingisela rito ra xikwembu va phaphuka hi vito ra yesu pfuka ku feni va n'wi hoxa laha ya mahlweni a chumayela na va William Branham va chumayela ti-3 hours futhi a ni nchumu mi va va laha chumayela 3 hours maswo as long as ku chumela rito ra xikwembu vanhu va dyondza va wupfa vanhu loko va nghena va spenda 5 hours exikolweni va nga va dyondzisiwa why munhu a nga swi lava ku spenda awara na 45 minutes mahlweni ka xikwembu kereke a yi ngheniwa siku hinkwaro le Yerusalema hi siku ra sabata yi gqivela swa phela kereke a fanele hi nghena siku hinkwaro ku nghena kereke a fanele hi teka siku hi ri dedicate hinkwaro mara munhu u tsandzeka ku khongela xikwembu half day ntsena a sandra ku ya va lehisiwa lomu za mutwa munhu a vulavula tani a nga na moya wa xikwembu wa va sathana a namba a hlongoriwa ni kerekeni lomu za vulavula tani mi n'wi tshinya mi ku na mademoni wena swi rito ra xikwembu a wu ri enjoy a wu lava ku dya mana wa xikwembu lomu za vona munhu rito ra xikwembu a nga ri enjoy na mademoni ene loko a tisa mademoni endlini ya xikwembu ma swi tiva sweswo se mi xiyaxiya vanhu lava van'we va tshika ni kereke ya koho yi fela ku yi lava kereke ya koho vafundhisi va chumela ti-35 minutes va tlha va ti-prouda ku vo va nga koti ku chumela va na rito va na tihlavutela va na xivo ti-prouda hi no nga tivi nchumu hi rito ra xikwembu ti-prouda yini a va spenda leni va Israyele ni hi siku na va muxe leyi siku hinkwaro karhi va dyondzisa vanhu nawu wa xikwembu na vaapostoli va spenda tiawara ta ku tala va dyondzisa vanhu nawu wa xikwembu mara vanhu a va xi lavi xikwembu so ni can see ni hela